mwebwe mutega amatwi mugakurikirana amakuru ibiganiro tugenda tubagezaho yaho muherereye hose, yaba abadutega amatwi bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari narwo tutambutsamo ingingo zacu z'amakuru by'umwihariko biba bigezweho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, tuza kugenda tureba nyamuneka raporo nyinshi zikomeje kugenda zisohoka ndetse n'amatohoza agiye atandukanye yakomeje kugenda akorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe mu by'ukuri kugerageza gushakisha amakuru. Bivugwa yuko hari amakuru menshi akomeje kugenda asa naho avumburwa ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko mu by'ukuri uko byagenda kose inyeshyamba za M23 uyu mugambi wo gutwika kiriya kigo cya gisirikare cya Kabase cyangwa se hariya muri zone Musaga, izi nyeshyamba za M23 ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zaba zifitemo ukuboko zifatanyije na FRN ndetse na Red Tabara, aho bivuga yuko rwose bita agatorwasa n'abandi basirikare batawe muri yombi benshi bagiye batandukanye, bose bakomeje kugenda bagaruka mu majwi cyangwa se bagarurwa mu majwi, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse inzego zishinzwe ubutasi by'umwihariko arwo rwego rwa CNL yamaze kugenda mu by'ukuri ihereza raporo Perezida Evariste Ndayishimiye ibyavuye mu bushakashatsi ndetse n'ubutasi bamaze iminsi bari gukorwa kugira ngo mu by'ukuri hashakwe cyangwa se hamenyekane icyaba cyihishe inyuma y'iturika rihambaye riherutse kubera hariya mu mujyi wa Bujumbura, rikaba ryarasize abagera kuri 15 bahasize ubuzima, abandi bagera kuri 73 bahakomerekeye, ariko nanone ibikoresho bya gisirikare nabyo bikaba byaragiye mu by'ukuri byononekara mu buryo budasanzwe. Ibi rero biraza gutuma hari benshi mu bayobozi bagiye batandukanye nanone bari buze kugenda abashyirwa mu munyururu. Biravugwa yuko rero umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi ndetse na minisitiri w'ingabo abo bose barimo baragenda bashyirwa mu majwi yuko habayeho uburangare bukomeye cyane, aba bashobora kuza gutabwa muri yombi cyangwa se bakaba bagenda bakurwa mu myanya yabo, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabiciye amarenga ubwo yihanganishaga abaturage b'abarundi ababwira ati mukomere ku muhito. Avuga yuko nanone kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragazaga yuko mu by'ukuri avuga ati ababikoze bose bazabiryozwa, ngo kandi ingabo z'u Burundi zikaba ziryamiye amajanja. Gusa ahangaha naho harimo indimi ebyiri ziri gukoreshwa n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko ku ruhande rumwe aravuga ati ababiri inyuma bose bazabiryozwa ndetse ingabo z'u Burundi zikaba ziryamiye amajanja. Ubundi nanone we n'umuvugizi w'ingabo ngira ngo muramuzi bamwita Brigadier General Baratuza Gaspari, we yatangaje yuko mu by'ukuri ari ikibazo cy'umuyaga nkuba ngo cyaba cyarabiteye bigatuma mu by'ukuri hafatwa n'inkongi y'umuriro. Inkongi rero ikaba yakaduka mu kigo hose. Ibi rero akaba ari byo byatumye mu by'ukuri habaho gushya guhambaye kw'ibyo bikoresho bya gisirikare. Amakuru rero avuga yuko n'ubundi ibi ngibi biri butume umukuru w'igihugu cy'u Burundi akora amavugurura akomeye cyane. Ubwo turaza kugenda tureba muri iki gisirikare cy'u Burundi harimo harakekwa yuko hashobora kuza kubaho impinduka zikomeye cyane, yaba ku mugaba mukuru w'ingabo, yaba ku bayobozi ba diviziyo, yaba ku bayobozi basanzwe n'ubundi bayoboye biriya bigo bya gisirikare, yaba isikamu cyangwa se iriya Kambase cyangwa iriya baze. Mu by'ukuri aho hose biravuga yuko hashobora kuza guhindurirwa abasirikare bakaba bagenda bashyirwa mu myanya bitewe n'uburyo bagiye bitwara muri iki kibazo. Mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo n'abambari biwe ntago babyumva neza uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye mu ibaruwa aherutse kwandikira inteko nshingamategeko ndetse na Sena y'iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri iyi baruwa yagaragazaga yuko mu by'ukuri uyu mugabo ngo yaba agifite ubushobozi n'ubushake bwo kuba yakomeza gusavinga cyangwa se kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Sena rero ikaba itaramusubiza kuri iyo baruwa ikomeye cyane yandikiye, ndetse n'inteko nshingamategeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda yandika ibaruwa ayandikira abayobozi basa naho bafatanyije kuyobora iki gihugu nka Sena ndetse n'inteko nshingamategeko. Aha rero amakuru aravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ngo yaba yaranditse ibaruwa isaba yuko yakongererwa umwanya n'icyubahiro cyangwa se mu by'ukuri n'uburyo nyine yakongererwa igihe akaba yakemererwa kuba yakiyamamaza nk'umukandida perezida muri iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD,
ariko mu by'ukuri nubwo bwose we abishaka nuko abakadire bakomeye cyane bo muri iri shyaka rya CNDD-FDD duhereye ku mbonerakure bo ntago babyumva neza, nyamuneka ntago bumva manda ya kabiri ya perezida Evariste Ndayishimiye, ntago bamwumva, nta nubwo bamushaka. Gusa ikiriho cyo nuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo we abari mu mutwe nk'isereri. Reverien Ndikuriyo baramushakishiriza kutamubura. Reverien Ndikuriyo benshi baribaza bati ese Reverien Ndikuriyo yaba yaratanze iki mu mbonerakure, kimbonerakure ari we zigaragaza yuko zishaka, ndetse ari nawe zishaka yuko ayobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe arimo arategurwa mu mwaka utaha. Aya matora mu by'ukuri ariteguye mu buryo budasanzwe. Ikintu gitangaje nuko ishyaka riri ku butegetsi ari naryo rihabwa amahirwe yo gukomeza gutanga umukandida perezida ngo akomeze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, nuko izi saha rwose iri shyaka riri ku butegetsi ritari ryigera rigaragaza ngo ninde uzabaserukira. Ese ni perezida Evariste Ndayishimiye, ni Reverien Ndikuriyo, ni Alain Ndikumana, ni Tribert Mutabazi, Alain Tribert Mutabazi, ninde ugomba gutangwa nk'umukandida w'iri shyaka mu gihe habura igihe rwose gitoya cyane ngo iki gihugu cy'u Burundi kijye mu bihe by'amatora, ari nabyo bihe benshi bategerejemo yuko ngo iki gihugu kigomba kugira amavugurura. Ibi rero ni bikomeje kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri abaturage b'Abarundi batazarota igihe cyo kwihitiramo kigeze abatora perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ishyaka rye ryaba ryamutoye nk'umukandida perezida bakajya kumwitorera. Ariko nanone abasisenguzi bakagaragaza yuko niba ngo hari ikosa rikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi cyakora ni ukongera guha umwanya perezida Evariste Ndayishimiye akayobora iki gihugu cy'u Burundi. Baravuga yuko yaba ari amahitamo mabi akozwe n'Abarundi, ngo kandi ayo mahitamo bakaba bazagira iki, bazayicuza mu gihe runaka. Perezida Evariste Ndayishimiye ntago akiri mu baperezida mu by'ukuri bagitanga icyizere kubera ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba ibikorwa by'ubukene bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yaba ikibazo cya diplomasi cyangwa se tuvuge mu kinyarwanda ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu, ibyo byose byagiye bizamo agatotsi dukubikije ku kijyanye no kuba imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunze imyaka igiye kuba 2, u Burundi bwarugariye imipaka. Si Burundi gusa, nanone biravugwa yuko umubano nanone wamaze kugenda uzamo agatotsi hagati ya perezida Gisegeti na perezida Evariste Ndayishimiye. Barapfa iki rero? Barapfa yuko mu by'ukuri bivugwa yuko ngo uburangare bukomeye cyane bw'ingabo z'u Burundi ngo byatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihomba zimwe mu ntwaro zikomeye cyane. Ziriya ntwaro zaturikiye i Musaga hariya mu gisagara cya Bujumbura. Bivugwa yuko amakamyo agera kuri 4 yarapakiye intwaro, ariko ayo makamyo akaba atari yagapakuruwe. Amakuru yaje kugenda amenyekana yuko ayo makamyo ari yarapakiye intwaro z'igisirikare cy'u Burundi. Mu byibuke neza ko mu makuru yashize twabwiye yuko hari ibirindiro bikomeye cyane biri gushyirwa mu mujyi wa Uvira. Ibi birindiro rero bikaba bivugwa yuko izi ntwaro zose bari bazanye zahiriye i Musaga, mu by'ukuri ariho zari zigiye kugenda zijyanwa zishyirwa abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero akagaragaza yuko umubano perezida Evariste Ndayishimiye yarasanzwe afitanye na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo biravuga yuko amaze kugenda uzamo agatotsi. Ari naho babandi bavuga bati perezida Evariste Ndayishimiye ntago ari umuhanga mu gukina diplomasi. Niba izi saha igihugu kibanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabariragaho ari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyi incident yo gutwikwa kw'ibikoresho bya gisirikare ikaba ishobora gusiga iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bari kurebana ayingwe. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza yuko mu by'ukuri haba hari ubushake buke bwa politike kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kugira ngo hareberwe hamwe uburyo ahazaza h'iki gihugu cy'u Burundi ndetse
n'ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu cy'u Burundi barebe yuko byagenda mu by'ukuri bikorwa nk'uko twakomeje kugenda tubibona mu maraporo menshi agiye atandukanye. Amakuru rero aravuga yuko muri CNDD FDD mu ishyaka riri ku butegetsi niba mu by'ukuri benshi baryamiye amajanja biteguye kubona ngo ninde uzatangwa nk'umukandida perezida mu gihe inama ya kongere y'iri shyaka riri ku butegetsi iteganyijwe mu kwezi kwa karindwi, ari naho ngagomba kuburangira hamenyekanye ngo ninde uzabaserukira mu mpeshyi y'umwaka utaha n'ubundi ubwo amatora azaba arimbanyije hano kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Abagabo rero barimo Agathon Rwasa twari twagiye tumukomozaho, ntago ari Agathon Rwasa wenyine ariko hari abagabo barimo mu by'ukuri baharanira ngo uburenganzira bwa muntu ndetse bakaba n'abagabo b'incabwenge hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bo baravuga bati amahitamo mabi ya nyuma igihugu cy'u Burundi cyaba gikoze, niba koko ari igihugu cyifuza iterambere, niba ari igihugu cyifuza abaturage bafite uko babayeho, amahitamo mabi igihugu cy'u Burundi baba bakoze ni ukongera guha umwanya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yakongera kuyobora abarundi muri manda y'imyaka 5. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero nawe yabimenyeye hafi, ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye yabimenyeye hafi n'utwo yagiye akorera mu by'ukuri adushingamo ibikorwa remezo. Ubu biravuga yuko rero mu mujyi wa Bujumbura hujuje hoteli ikomeye cyane, hoteli y'inyenyeri 4, bivuga yuko rwose ngo yaba ari ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi hoteli rero benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe n'ubundi afite ibikorwa by'ubuhinzi mu ntara ya Muramvya ndetse na wita mu bice bitandukanye. Biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ahagira amaproje y'ubuhinzi, bikavugwa yuko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi atahabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ishyaka ryamukuraho amaboko akaba yajya kwishakishiriza mu bijyanye n'ubusherisheri, yajya mu buhinzi, yajya mu bworozi cyangwa se akajya mu bucuruzi. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yamaze gusa naho yiyakira yuko atazongera gutorwa muri manda y'umwaka utaha. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Hari amakuru rero yakomeje kugenda nanone acicikana avuga yuko nyamuneka izi nyeshyamba za M23 nazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite akazi gakomeye cyane. Ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wamaze kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ibice byose byigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23 n'ubundi Tshisekedi ngazabifata mu buryo bw'intambara. Nta biganiro bya diplomasi akeneye intambara, ndetse anagaragaza yuko ibyo azakora byose agomba kubikora hifashishijwe umuto agomba kuba yagenda yifashisha mu gushakira hamwe mu by'ukuri ahazaza h'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe, reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye, tubabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka. Mudukandira subscribe, like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi.